Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Rasulullah menegaskan dalam bulan suci Ramadan ini ada tiga amalan. Ada tiga amal ibadah di bulan Ramadan ini yang kalau kita perbuat, amalan ibadahnya berbeda, pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sama dan sangat luar biasa. Apa itu? Yang pertama, saumur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamur Ramadan, melaksanakan salat tarawih atau qiyamu di bulan Ramadan. Yang ketiga, qiyamu Lailatul Qadar, artinya melaksanakan, menunaikan solat di malam Lailatul Qadar. Tiga amalan berbeda, pahalanya sama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Tiga amalan di bulan Ramadan berbeda, tapi pahala yang diberikan Allah sama, yakni diampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua untuk menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.